Menteri Badai Kemi ikutrat kamco kai pertai ke Sarkar Jela ubak Paul Lengdo lambat ubak seniau balang dahar sembut Menteri Rangba ubadai MLA na Nartiang ubak Wailat Miki Shilla MLA ke Jawai nalor ki ofsa ketrat tourism PWD bat kiwe pat haka arsan terik menaitung arja arsan kelihar jurip ikat tukan itali ke projek bala pentrai West Chantia Hills District ki badai shibanta ban kentiu ke kamco kai harilom Chantia Nengkong ba Paul oleh curip iki projek bala pentrai po konstituensi cong ba seniau balang dahar ba kentup ke spiritual tourism Hanartiang ke bahap po Swadesh Darshan scheme juga Ministry of Tourism kepada bio Arsan Klur Kemang Tengka bar ke eco tourism project kepada na preng mukhem wa ejer hadirin kanie ba Paul oleh curip ru ia kejeng pentrai ke hospitality complex kepada na thalasken ia ke belamang life ru Klur Tengka bar ke bahap po konstituensi ba Wailat Miki Shilla kejeng pentrai kini ke hospitality complex klaya Chekman berkomuniti bahaw benai naiweng arja penrio an laban pendap yaka Shabon Wan ke National Games. Ngelayak wan inspect ban pek ya ke progress jong katukan iki project ki balong iconic ki bahe jong ke department ke jongi ti ke bang sultanat banyitu hangi kolong ba kawai ke project ke bede bat ke spiritual tourism kada kan kebahap apa ke Swadesh Darshan jongka ministry iladap benyo ya ke sanction arpusan crore bat ke tender committee ke syong menta ke sengi ba ikmi itiba ngilak ban alot ya ke kam hapo ke shiteo lane shpuski banwan kani kan nyerap ya ke jingkiu jingsan jong kinong le nangwan kiba ngingatkan kering iki kum kinong lek banwat ya ke religious significance jong kanartiang hadin jong kata ni la inspector hagdi ka snong ka ba ni kadan koi ka eco tourism project kani kandai pedeng mokem ka bahap japo ka snong waijer kani kandai ka project ke ba he bah namar ke snong kala ai smobha ke jaka ke kuba sanpusan hektar ke ba ke jakaru ke ke penjengam ke ba bun bah kalong madan kalong jam ke terin bat ngin berkat nang benda ki activities prepare kumju ke ba ke day hajan bah pat kawa mentang ke ba gila pendon kam pada nak benda ki activities kumga rafting boating pat kumta teter di hadin kita ni lalik pen jengok ru ya ke jingtrei hang ni ha thalasken kani ka hospitality complex ke ba ke project kalaya caprang ma benda lai pun riu krur ladak ban sanction ya kani ka project ban ni community ba in lak ban pendep ya kani ka kam apo jong ubnai November jong ka snem ka banwan kani ka kompleks kadon hajan baha pat ka wajer stadium ka ba don ya ka kapasi dalam ni ka jing nyam jong apo hajar ngut ki pat ba nong ban pek nong ban jengok di kani kanya hapa bat kejengwan jong da National Games arhajar alpinyo namar ki nong wan panishim benta bat ban pek iki match hakati ka stadium kila dan marjan bah ya kani ka hospitality complex di kabangi don beda mentah hang ni kuba PUE kini ka Orchid Inn kaba layak syakmat bah kani kaba sak mentah kalong bagi nalor jong kani ka project ke second phase kaba layeng mentah kum ni kadon ru ka funding na ka Asian Development Bank kaba poi kendai crore tengka nak benda ban develop susu ya ke jaka ke bagi dan additional land hang ni kebadan kumba ar ikar e kebadan
tam ti hapok jong ni ka arika ngin pendan kami kini ban invest ya kini ka kendai krul banang pen khachu iki amenities but ki facilities hapok jong kini ka okay in talasking kala ya cha kman kala poi atat cha ka margla pendep marsiteng 50% te kawa sa nang ta kuma pi UI kiran ki structures ki ba ngirang le ban sna ban longi ki shaki room te kadan ru ka market complex support jong ni but ya kini bro hakajing dan lang jong consultant the officers jong ka tourism department but na contractor ngila ai ya ka deadline ke belum apa jong u 9 November hajar penriu makin handover ya kena ke project ke lalang complete syak tourism department. Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya